Ekipa Drukčijeg radija ovog subotnjeg pazarnog dana u Novom Travniku posjetila je Novotravničku pijacu ili te tržnicu da vidimo kako se Novotravničani spremaju, što se ove jeseni najviše kupuje, koje su cijene, zimnica je u toku. Možete nam samo kratko reći šta se najviše kupuje sada? Koje su cijene paprika, šljiva, krastavaca, blitve? Tu se najviše kupuje ono što je sezona sada za kiseli. Paprika roga, paprika babura, šljiva za džema. Što Novotravničani najviše kupuju? Pa većinom je za kiseli, za zimnicu. I koliko para se ovih dana najviše potroši? Pa šta ja znam, otprilike nekih 20 do 30 maraka. Znači kupovna snaga je sad ipak u trendu. Kakva je kupovna moć? Je li se imalo popravila ili je slabija? Sad je u redu. Sad je zadovoljno sam. Dobro, hvala vam najljepša. Evo, čuli ste što su nam rekli prodavači na Novotravničkoj tržnici. Što to najviše kupuju i kakva je kupovna moć? Dobar dan, šta vi prodajete? Kakve su cijene šljiva, mrkve, tikve, sve domaće, je li tako? Sve domaće. Prodali smo, eto bilo je paradajz, špinač. Šta vi najviše kupujete? Kupujem ono što mi treba. Je li se sprema zimnica, recite mi? Evo baš upravo spremam paprike za Paprikaš, je li tako? Šta još? salata. Šarana. Koliko će koštati ove godine zimnica jednu prosječnu obitelj? Skuplja je nego prošle godine. Prošle godine je bila marka paprike, a sad je marka i po i dvije. Znači cijena paprika od marku i po do dvije, je li tako? Hvala vam lijepa. To vi snimate? Snimamo za video na Drukčijem radiju. Drukčiji radio i Drukčiji portal Facebook. Hvala vam puno. Idemo još malo prošetati da vidimo što se to nudi na Novotravničkoj pijaci ili ti tržnici, što ljudi kupuju najviše i kakva je ponuda za zimnicu ove godine. Evo, kao što možete vidjeti, šljive marka i po, paprike marka i po, žuta babura. Dobar dan, recite mi šta se kupuje danas najviše? Jel spremate zimnicu? Koliko košta zimnica? Koliko će vas izaći po vašim procjenama? Ja sam već napravila. Platila sam crvene paprike 30 maraka, dvije gajbe. Dvije gajbe crvenih paprika, 30 maraka. To je 20 kilograma, jeste. Treba kupus kiselt, treba jedno 200 maraka za cijelu zimnicu, jeste. Treba petmeze napraviti, džemove, kiselinu. Jel se više isplati praviti zimnicu ili kupovati u prodavnicama? Više se isplati možda kupiti. Dođe jeftinije, ima jeftiniji cijena, ali opet kad kontate zdravije kao kada sami napravite, eto. Jeste li zadovoljni ponudom na Novotravničkoj tržnici? Jesam, ima dobre ponude. Hvala vam puno. Evo, čuli ste što su rekli Novotravničani, šta se to najviše kupuje, koje su cijene. A ovaj dan smo odlučili prošetati pijacom i jednim kratkim video prilogom podsjetiti sve vas da vidite što se to nudi i kako se kreću cijene na Novotravničkoj gradskoj tržnici. Mrkva marka, domaći bugojanski krumpir je tu, također luk. Dobar dan. Nećete se vi snimati, nećemo vas snimati, vi možete samo kratko reći kako se prodaje, kakva je kupovna moć Novotravničana, što se najviše kupuje. Je li se isplati prodavati svoje izbašte na pijaci? Koliko otprilike košta jedna zimnica što se napravi ove godine? Koliko se para potroši? Cirka nekih 200 maraka. Može li biti 200 maraka da se napravi jedna zimnica? Može, sasvim dovoljno. Šta ljudi kod vas najviše kupuju? Evo tu vidimo sir. Koliko je sir? 5 maraka je kila sira, jel? Dobro. Rakija, višnja, sok od drinka, jel? Dobro. Kila pekmeza je 10 maraka. I isplati se uglavnom.
Hvala vam puno. Sretno. Pazarni dan u Novom Travniku, Novotravničani se spremaju za zimu, pravi se zimnica i cijena pravljenja zimnice cirka po izjavama naših sugrađana jeste nekih 200 maraka. Slatko grožđe, kao što možete vidjeti, 2 marke. Crno grožđe, to su otprilike cijene na Novotravničkoj tržnici. Dobar dan, gospođo, je li vi spremate zimnicu ove godine? Je li spremate vi zimnicu ove godine? Ne spremam, bolesna sam. Ne spremate. Vi ćete kupovati ili? Kupujete. Evo, dakle, neki kupuju, neki će spremati. Za ovaj dio snimanja to bi bilo sve. Zahvaljujemo vam se na gledanju. Ostavite svoje komentare i pratite nas i dalje.